things, huh? Real things, real things, huh? Alright. Kalau Allah kita jangan lagi kenalan si badi semua si ngani kebelah tak cari. Kita si kita long melipos. Matahi lungwili media ni bahal na ang ketua leo kalak tar la kata kalak tar mat lau mitik ha stand by ang kecik na acan lau acan kata ka kawan play ke mi acan kata ka lang akal leo sim ka kata ka kawan lak tar la acan si angan ni te leo kalak tar cip lai Itu kita do lo tu lang kolai masakha si zai kap nganti cha ini aku tok live review ini capture dulu ha screen sharing kita lo sekarang aku minum seko real things, real things. Alright. Kalau Allah kita jangan kalau take profile ke ini yang ada ini like how good song okay ketika kelak